nivyo vyeze ntitutoje ngango tuje kubinyegeza ngo tuvuge ngo ntibiba nkuko kenshi umuntu abivuze abivugishije kuri usanga muri commentaire umuntu bamututse bagize ariko la majorité tugena kurana bajya batuka abandi ndazi ko nabari ko babayeho nabo barabikora ntibaje baraje ngango batuka abantu bagira iki kandi bugiye kuravuga ikintu gikorwa hari ikintu buri kurakiza mu bandi kuko kubikora gusa ntibaze ko ubikora ngo ugenda hari ingaruka mbi zinshi ziza ko ushaka gutwara dutifuje cyangwa gatwara ibindi bigwara utazi ubikuye kubera kwijajara rero urumva urukundo guno munsi ahanini nivyo novuga kuko haba natwebwe tungana gutya twaje tubisanga twasanze ariko bimeze twabyisanzemo kandi bavyumve yuko no munsi bashaka bazoza baje gukonsita mu nk'abantu basaba aba brother babo cyangwa sister babo bikunze ugiye ugakonsita muri telefone ndazi ko utobura nk'abantu nka 10 basaba sister wawe cyangwa brother wawe tubonane n'ibiki nega bagiye mu biki ziga map zo mwijoro bita sinzi ko wibuka umugani mu kirundi bavuga ngo banasune bwasune bankaho shobora kuba mfise abakoga tugendana bafise ingeso mbi cyangwa umuntu ashaka agenda afise abantu bagenzi bafise ingeso mbi niba mara kumutinyura akamubwira ati twaguhaye umwana bimeze gutya urashaka nawe gutinyuka ugasanga wagiye gukora ibintu utarukeneye kandi mara numwe ngo biriya bintu bigize rimwe urasubira sinzi niba biroze